The Federation of Khasi Jaintian Garo People, FKJGP, Maurinkneng Circle, led by its president Bristar Mautho and General Secretary Ferdinand Mauri, met with the minister in charge of the Veterinary and Animal Husbandry Department, ALHEC, today to highlight the shortage of veterinarians at the Maurinkneng Veterinary Centre. The facility currently serves 6 villages in its jurisdiction. Addressing the media, Bristar Mautho stated that the centre not only operates with only one veterinarian, making it difficult for residents to access medical care for their domesticated animals, but that it also has a critical shortage of medicines and vaccines, further complicating the treatment of sick animals. In response, Minister ALHEC assured the delegation that he would take up the matter with the relevant authorities and work towards resolving the issue at the earliest, informed Mautho. Kejungan kedua jungi ya Minister ALHEC badan charge ya ka veterinary and animal husbandry macam ka fisheries ke karena orang jungi he kedai ka ba ingwani kendo ngibudin halor kato kajing wan jungi hante po veterinary dispensary ka badan po more kredit ya kajing bom yo tagi doktor ki ba long permanent kato ka dispensary Namar kumbangi ong kato kasi kumbangi jurip ki doktor nakatai ka dispensary ki hapan in charge ya ka caka kumba are likely kum ka sorong kham makatika lan nokrem nega jing apa kalong hamoring keneng gitip ba borok itu kisnong ki marjan kum ka snong kut poryang iksa pendeng tu ki thang salai ki hapan wan sim ni ka dawai ne ki kami ki doktor ki badon naktai po mor keneng ndai hadukat mata kalong ba ngimpat yo ai ta ki doktor tingwani kendo no minister in charge bapak ya kena ka veterinary ba idawa badio ya kita doktor ki ba long permanent ba long full fledged ko more keren veterinary dispensary ya kata kada kanogrem ba nakaliang jo minister ro ila kularingi ba insale khamploi ya kena ka jing kapat jingi banbu no ya kita doktor hante po dispensary more keren ada mentak kita kemudian ke dispensary dan ke veterinary kampadan ki doktor kidon menta tang ba ki doktor ki bodon menta kalong ba ki habban in charge ya ar likely ki chika kum kala nongkrem bar kasor kha bar kamor kenen kemut tenteng lada ini doktor idon supo pi kum ka mor kenen kada ke snong ka bala he bar undai tang kamor kenen bar kitu ki bamarjan ki badang hab apo ka sina di blok chong kamor kenen te kum ke snong kut kum oi pi ka puryang nang ta kitu ki sa pendeng ai ki lada ki labun ki bari jingri sa ketika thai Rai lada kiti ki jiri juki ki pang ki stom le se mo kadon kapor bakawan ka flu te ha kapor wa ki don kam ya ki doktor ki fun tang tang ki doktor mo bli ki don spola don krem le se ki don skui kui ka ki namla ban wan be wud onto ban ai ta ki dawai ne ban ai ta ki injection nam ta ki marat ki ba yo ya ka klam ya kata kadai ka ba ka jing chung ki pai ba ki penso singi kum kasen dan nakaliang jingit ni budin ya kene dai nak ta kataun barba kadai kam ka ba mentahi nginda ya pai syaga kam yo ka syaga lar yo kam yo jam ma kum ki khna pule mentale se ki bon ki ba pule artat handai ki le artat da kini ki kam rejingri bari sniang ri CRA ru ta kata kata ko ka lar yo kam yo jam ki semla jungi hak te ka dong ka thain kham tom si kini ki thain nong pendong te kata kata ka ba ni i jangai ba ni ron kam ya ki doktor ki ba pura hak te ka caka jungi kai pat ba nakaliang jung ba het I pau nakaliang minister hi yang ba in forward ignesia ki director de ki di DVO ba kin pej ya kade bat nakaliang ka department ro kin sasim khia banthung ya ki doktor te ban ngin sia ibudin ada ka government kam ada ka department kam sim khia ng sia ibudin pa ya kade sakum bakan nang ki doktor ba hadu kana ngut ki doktor kedan mentah apo mur kana hi kumang itim mentah hi dan tang we doktor bat utau doktor badan ru kalong we muhab ban pej ya ar likely chika kumang we pi tersekan nang pi kanungot idan kam dan apo mur kenang lar ngidan mitang we permanent badan me apo mur kenang tharai kala biang ini amar ki bamar jan sinong stur ne se long mong ba baro mo kata ka jingpang kan wan be nak kapor sa kapor ndai kadon kapor mo kum ka khlam ka wan ndai ba ma ka swan be lenter ndai kadon nak kapor ki ka season ka ba kawan ka to ka jingpang ndai giron kampat ya ki doktor ki badan be hak to ka thai hak to ka hospital pa Jagung bala kanus na may rin ta doon doktor ka tayo
hi kajing yo jing jor jing kadang dai be mentasian te ngi sedang benbudin mentahi kan te ngi pat yo hi ka pa mechua te mata pat ngi yo ben pensko si insta kata kade ka ngi sungu ya ka jing wan mi jeng pai ba khmat ya jing seluruh jengki mat pensko si kum kasai